pasiteri, bagende basubira kubatiza ubwa kabiri, bagende babanze bakwaka inshingano, nibamara babanze baguha amezi 2 yo kuba uri mu nzu witekerezeho kiriya kintu wakoze ntikizosibama, ni ikintu kizogaruka kizohoraho. Y'umupasiteri, Mana nyagasani, y'umupasiteri hano hanze nagize ubwoba, ndasubira ndatinya, ndavuga ngo nta bapasiteri dufite abantu batwihishemo b'inkozi z'ibibi, bambara kositime n'ishati ipashije na bwa bunane bashira hano bakiha amazina. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Muri abantu b'agaciro cyane, turabakunda. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire, ndetse n'abarwanashaka mwese aho muri turabasuhuje. Turamukije abanyafrika bose cyane cyane East African tubarizwamo, turabasuhuje. Abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika namwe turabasuhuje. Turabizi ko dufitemo inshuti, turabizi ko dufitemo abakunzi, turabizi ko dufitemo abavandimwe. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza, Kristo Yesu ngakomeze abarinde muri ibi bihe murimo, ndetse no muri iyi myaka tugezemo. Ni imyaka isa naho atari nka myiza cyane kubera aho isi igejeje ibintu. Turabasuhuje kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Turamukije cyane cyane aho umunyamurenge wese ari, n'inshuti y'umunyamurenge n'umuntu ukunda umunyamurenge, turabasuhuje kandi turabakiriye mu kiganiro tugiye gukora kitari kirekire. Ariko cyane cyane ndagushimira yo ko subscribe kuri Neza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe. Warakoze kudukunda, warakoze kudushigikira, warakoze kutubera umukristo. Ukanda hariya byonyine, warakoze kutubera umunyamuryango, warakoze kutubera umuryango. Ibi dukora nimwe tubikorera. Tubaye tubikora ntibashimishe cyangwa se ntimudushigikire, tuba twarabivuyemo. Ndagira ngo mbabwire ko nta mucuruzi ucuruza igicuruzwa ngo kijinge iyinga ukwezi ngo akigumeho, azahindura akavuga ngo reka curuze wenda ndebe ibijumba zogenda cyangwa se ibirayi cyangwa se ibigori cyangwa se iki. Ariko abacuruzi cyane cyane nabonye bakunda gucuruza ibintu bigendanye na sezo baba barimo, akavuga ngo kino gihe ngo haraba hari ibingibi reka aribyo ncuruza. Ariko we warakoze kuza kudushigikira kandi warakoze no kuza kudukandiraho n'ukuri. Imana iguheze umugisha, Imana iguheze umugisha. Nakajambo gatoya ariko keza gasobanura neza, kifuriza umuntu ibintu byiza. Turihanganisha abanyamurenge bari ruguru iwacu, bari kuraswa uko bwije nuko bukeye, bari kwicwa uko bwije nuko bukeye, bazira uko bavutse, bazira uko baremwe, bazira uko baresha, bazira uko basa, bazira ururimi bavuga. Abari murenge turabihanganisha, mwe mwabuze ababo cyangwa se mwe mwabuze abanyu, kuko umuntu n'uwabantu benshi arashobora kuba ari mu muryango wanyu ariko ashamikiye ku yindi miryango myinshi. Umuntu n'uwabantu bose kandi n'umuntu munini cyane. Abanyamurenge hari ukuntu bagenda bavukana bose, bamusanga bose baravukana. Rero turabihanganisha, twihanganisha n'umuryango wabuze umuntu ejo hashize ari mu butayu ari gusenga ari kwinginga Imana. Turabizi neza ko ubwami bw'Imana igihe cy'umuzuka azaba burimo, kuko niko biri tubwira, niko bavuga ngo haraho abapfuye bari barasinziriye, ngo ariko igihe cy'umuzuko bazabyuka baje imbere y'Imana. Yego nta rupfu rwiza rubaho, ntabwo wokwishima ngo nje napfuye urupfu rwiza, ariko kugwa imbere y'Imana uri gusenga Imana bitandukanye n'uwogwa mu kabari, bitandukanye n'uwo arwana apfa n'undi akantu karaho ngaho kadafite apfa na ruguru. Ariko Imana dusenga, Imana twumva, ndabizi neza ko umuryango wasigaye mukomere, n'abanyamurenge muri rusange mukomere. Ndabizi neza ko uyu mubyeyi azaje mu ijuru, ndetse n'abandi bose bicwa bazira uko basa, bicwa bazira bari bo, akarengane nk'ako ngako.
igihe c'imperuka cyangwa se igihe cyo guca imanza, Imana izaca imanza kuko ni Imana itazibera, ni Imana ikora igikwiye mu gihe cyayo, kandi ni Imana izi impamvu yabyo. Turihanganisha kandi n'abantu bafite abarwayi mu bitaro. Kurwara yeme birababaza kandi bikanababaza, birababaza kuri nyir'ubwite urwaye ndetse no kuba murwaza, birababaza kurwara no kurwaza. Rero turabihanganishije, Imana ikomeze yumve amasengesho yanyu, mugire intombero nziza cyangwa se mugire intego nziza, musenge Imana ibakura aho hantu kuko birababaje cyane. Ibi bihe ni ibyo gukomeza abanyamurenge, ibi bihe si ibyo gukomeretsa abanyamurenge, ibi bihe si ibyo kugambanira abanyamurenge. Ibi ni ibihe dukeneye amagambo meza y'ihumure, dukeneye kuba turi hafi y'ababuze ababo, ukareka kumuseka, ukareka gusa naho bigushimishije, ukumva ko wabuze urugingo rumwe mu ngingo zawe, ukamuba hafi. Turabihanganishije mwese, mukomere cyane, mwihangane. Ibi ngibi bizashira, itagira iherezo, bino bizashira. Imana izaca urubanza kandi Imana izikorera gahunda yayo. Abantu bari mu Bugande ejo tuzahaza, turabasuhuje. N'abantu bari muri Kenya namwe ngira amahoro. Ahantu hari umunyamurenge wese, ahantu hari umunyamurenge wese turasuhuje kandi turabakunda cyane. Mbere yo kugira ibyo mvuga byinshi, reka banze nshimire ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihereza icumbi abanyamurenge, bikabaha serivisi zose nta nimwe zirobanuye. Ibyo bihugu Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ibyo ngibyo rero simbitindaho cyane, sibyo byanzanye. Narinje kugira icyo mvuga ku bitendo bihabibera inaha ngaha muri Kenya. Dore ko mwabonye igitangaza cyaguye ejo bundi, jewe ndifata sinagira icyo mbivugaho, ndaceceka. Ariko ndavuga ngo kubera iki togira icyo mbivugaho kanje uko mbyumva. Nagiye mbona abantu benshi, sinzi nimba ari urukundo, sinzi nimba ari ukugira ngo wenda hari bamwe baba ari ibipupe by'abandi bakoresha, sinzi nimba ari ukugira ngo wenda ngo ndwanirire umuntu wanje, sinzi neza icyo bisobanuye. Nabonye message zigera muri 5 z'abantu batandukanye bambwira ngo ineza watubabariye, ukavuga kuri iyi nkuru, ukavuga ko ari editing, ukavuga ko ari AI, ukavuga ko bamugambaniye pe. Mbona nimero 2 zo muri Kenya n'izindi 3 zo hanze. Abo bantu nariko numva gusa, nariko nsoma message zabo simbasubiza, nkabihorera, kavuga ati abangaba ubwenge bwabo sinzi ko bahawe babwira. Ndagira ngo mbanze mvuge kino kintu ntaravuga kuri iyi nkuru. Njewe muhamubona hano, hari uko muza munyibeshaho wenda, ariko nibyo umuntu azamenya undi, baravuganye baziranye, hari uko babanye, kavuga ati wenda uyu nguyu ndashaka kumucamo nkamubwira kino kintu akacumba akakinkorera. Kandi kwaka umuntu bufasha si bibi, no kubwira umuntu ati mfasha kino si bibi. Ariko se uwo muntu waba kubufasha mubanye gute? Muraziranye? Timuziranye. Umuntu arakonkobotsa kwe nimero yawe kuri YouTube barakwandikiye ngo iyi nkuru ngo wayivuze gutya, nyivuge gutya kubera ngo bivuze. Akiri ndogo sana. Ndagira ngo mbamenyeshe ko njewe sinza mpabwa inkuru zivanye n'amarangamutima y'abantu ngo nzivuge, kandi sinza nkora ibishimisha umuntu kugira ngo aguma nkunde. Abantu abo haranyandikiye, sitampamve ko bavuga nyine mushobora kuba mufitanye isano cyangwa se muri abakunzi biwe, nta kibazo simbijamo cyane. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ikintu kiriho kiyakivugwa, kiyakigaragara, wenyine ubwawe wariyandaritse, wenyine ubwawe wari kuyicubahiro, ukishira kuri wambonye. Njewe ico kintu nzoza kukidefanda mvuge ngo bamubesheye, editing, bamugambaniye. Reka tubanze dukore kuri ico kintu cyo kugambana. Nagiye mbona hari abantu benshi bagiye batakwa bagaruka mu majwi ngo baragambanye. Ariko ndagira ngo mbabwire kino kintu. Rimwe namwe abafana, rimwe muzamukoresha amarangamutima mugakabya pe.
muzamukoresha amarangamutima rimwe mugakabya, kandi ubundi mukaba mwandika nk'ikintu ukavuga ati se iki gitekerezo yanditse niwe cyangwa wenda ni telefone isa zirabyandika. Rimwe muzamukora namwe ibintu ukagira ngo muri nk'abana kandi muri abantu bakuru, ngo se ngo watuvugiye gutya, ngo uriya muntu wamutuka cyane. Ntabwo bamutuka. Reka nkubwire inshuti yanje, jewe nintiyubaha kitesha agaciro jewe, mukabona ifoto yanje hano hanze bwambure, kuko nibyo ndiho nibyo ndi bunavugeho sindabyinjiramo neza, mukabona video yanje bwambure, ico gihe timuzondefande ngo barangambaniye se hari uwayinkuyemo ntabishaka, basinzirije bayinkuramo ntabizi. Co ni kimwe. Ikigira kabiri, baje mu cumba ndaramo basanga ndaryamye wenda ntiyembitse, barayifotora. Tubanze tumenye ngo iyi foto ya trendinga, iyi video ya trendinga, ahiri nyirayo arihe, ari mu cumba ciwe, ari mu cumba c'abandi. Ko iyo umuntu agiye kuryama mu cumba c'afunga, ntawemerewe kwinjiramo. Iyo urara uri wenyine uzufunga, ufitemo urufunguzo ugafunga. Tuvuga ngo baje basanga urasinziriye, baragufotora ntubizi, wenyine wabyikoreye, wenyine wayifatiye, ukora ibyo ukora, twokuta ngo nibyo ubwenge buke buvanze n'intege nyinshi, urayisohoye. Hanyuma uriya mugore w'abandi ugaruka mu majwi ngo yaragambanye, niwe wayifashe. Nabonye harimo umuhamutuka ngo nabagambanye, ngo nabana babi. Muzamureka kariho kavugwe, kandi ga nawe yavuga abandi ntabwo bari ibinege, abafite imiryango babyaye n'imiryango y'ababyaye. Niwe muntu wa mbere nabonye wacuruje so, uramucuruza ku rwego rwo hejuru, kandi ukabivuga uri fieri, bigaragara nyine nkaho ari ibintu asanzwemo, ari ibintu nyine uwo muzima. Iyi nkuru yarabaye, ntaco nayivuzeho habe na kimwe, ariko ngatangazwa n'ukuntu wayikora ama video yawe wacuruza so, nanje ukanshiramo mu bagambanye, nanje ukantuka. Rimwe biba byiza iyo umuntu agutuka ugaceceka, ariko hakaba n'ikindi gihe uvuga ngo sigasiya uyu musazi utuka iwabo, umusazi azatinya nyine rega, utagira uwatinya, utagira uwo yubaha, karantuka. Video ya mbere ya kabiri ya gatatu kubera iki? Jewe ndagira ngo mbabwire bakunzi banje, ku ma video azafatwa nta mbaraga mba nashizemo, amafoto azafatwa nta mbaraga mba nashizemo, imbaraga zanje ngira ibyo nzishiramo. Tuba turi gushaka ibidutunga, ntabwo twofata imbaraga zacu aho zakadutunze ngo dutume ngo runaka ngo genda ufate ngo nyina wa runaka ngo cyangwa se runaka. Pasiteri bagende basura kubatiza ubwa kabiri, bagende babanze bakwaka inshingano, nibamara babanze baguha amezi 2 yo kuba uri mu nzu witekerezeho kiriya kintu wakoze ntikizosibama, ni ikintu kizogaruka kizohoraho, wamenya amavuta. Reka mbabwize ukuri, hari ikintu ukora bakavuga nyine ngo bamuharabitse, bamubesheye, bikama birangira aho ngaho, ariko image yawe. Hari indi video nabonye y'umupasiteri, Mana nyagasani, y'umupasiteri hano hanze, nagize ubwoba, ndasubira ndatinya, ndavuga ngo ntaba pasiteri dufite abantu batwihishemo b'inkozi z'ibibi, bambara costume n'ishati ipashije na bwa bunane bashira hano, bakiha amazina revera, bishopu, ariko ubundi zino nshingano mama arazahawe n'abandi. Ko naherutse kera amakanisa y'abanyamurenge ya kera, bageza babanza umuntu bakamurera bamuvanye ku bwarimu, ku diakoni, ku buki, bakagenda bamuzamara bamurera, bakamenya imbuto ziwe, bakabona kumuheza inshingano bamuzi. Ariko ubu nyine umuntu ufite ubushobozi wese
bamuheza igiti. Bashumba badushumze mu matorero, mufitemo imisega turabizi, ariko mufitemo n'abagabo b'imfura. Ese iyo misega itukisha izina ryanyu n'amakanisa yanyu, kubera iki mubaha inshingano? Izo nshingano muzibaha kubera ubushobozi bafite, cyangwa muzibaha kubera wenda muvukana? Kubera muvukana. Kubera ko izo nshingano muzitanga mutabanje kugenzura umuntu ngo mumenye ngo uyu muntu imbuto ziwe muri sosiyete. Dufite amakuru ko hari abapasiteri bamwe baciwe mu miryango yabo kubera nta mbuto bera. Turabazi, ariko ibyo ni iby'imiryango titwabyinjiramo. Ibyo ni iby'imiryango. Jewe kuva natangira nzorinda nsoza gukorera kuri YouTube nta bintu by'imiryango ndazana mvuge ngo uyu pasiteri umuryango we baramuciye. Keretse n'umuca ukabinyuza ku mbuga ugashyiraho itangazo runaka twaramuciye. Gakora nabonye baciye bari abagabo bo muri Canada babinyuza nk'itangazo, narabivuze kuko ni itangazo ryanyuze ku mbuga z'abanyamurenge hafi ya zose bavuga ko baciwe mu mirara yabo. Rero mu gihe bataraguca bakikugwaza muri feme yanyu, jewe nkanabimenya ntacyo nzobivugaho pe. Nini kibi ni icanyu. Inyana ni yamweru, reka shambabwire, inyana ni yamweru. Jewe ku mugaragaro ndabitangaje, ndanabivuze ngo bino bintu biri hanze by'uyu mupasiteri nta kagambane kabayemo, nta editing yabayemo, niwe wabikoze ku bushake. Umwana waramudandaza cyane ku bushake bwiwe, ntawamubwiye ngo akagambane muzi arico, akagambane muzi icyo arico. Erega kujya bazagutumaho umuntu akakubwira ibyo ukunda akagwa n'ibyo ukunda. Nta muntu bantumaho ngo ambwire ngo ngwino ngo turye bino ziko ntazambirya. Bamuntumyeho bamubwira ngo akunda kurya bino, ibi nibyo akunda kurya, iyi niyo si yiberamo. Hano hanze abakristo barabazi, muzamuvuga ngo Yesu ashimwe bakikiriza, mukavuga ngo muzamwera imbuto tukikiriza tuzi ko ntazo mutwerera. Tuba tubizi byose tugaceceka. Ariko Satani ninde? Satani ni marayika wabaga mu ijuru wamanuwe kubera kwishongora kwiwe, kubera kwishira hejuru, aramanurwa ashirwa mu isi y'abanyabyaha, isi y'umwijima, aza kugaragaza. Dufite amakanisa menshi y'abanyamurenge arimo abagabo b'imfura, arimo abandi bari aho ngaho badafashije, bari aho ngaho nyine begetse amatitire, sinzi icyo muzamugenderaho. Jewe nzohamagara umushumba umwe mubaza ntese iyo umuntu inshingano zo kwitwa pasiteri cyangwa revera cyangwa bishop mugendera kuki? Ni izihe kondisiyo aba yujuje? Ni ibihe byangombwa aba yujuje? Guhinduka biragoye, guhinduka biza bigora bamwe na bamwe. Uyu mupasiteri wundi nabonye nababaye, nahwereye, navuze ntese Mana we, ibi bintu naryari, bino bintu bizabikora ku bana banyu, bigakora ku buzukuru banyu, naho muvuka bikabakoraho. Abanyamurenge twebwe turi abantu baza baje gushaka bakavuga ngo uriya muntu wo kwande ni mwene nde. Hari umwana w'inshuti yanje tasera uko agira, yariko antera story ukuntu ngo yagiye kuja kubaza plutôt uwo mwana tasagira yagiye kuja kubaza wabo umukobwa, bamubwira ko Isa ari Mariyamu runaka. Baravuga ngo uriya mwana mumenye amakuru yiwe nimba ari imfura nkasi, tidutindire turamumuhereza nimba ari imfura nkasi. Urumva n'umugabo wapfuye w'imfura aza asiga amateka meza n'umwana we n'abamukomokaho, bakavuga ngo ndi uwo kwa runaka, data yarashaje yitwaga runaka, bakamuha serivisi batamugoye, batamwiye ngo zana ibyangombwa byawe, zana inyandiko zawe, bakamuha serivisi yifuza, bakamuha umugeni, bakavuga gusa ngo mubaze nimba imico yiwe ari mizima. Ariko se Mariyamu ni imfura ku rwego rwo hejuru, turamuzi. Wewe tuba tuvuga nawe tuba turebana.
uri amateka meza abana bawe bazakiraho ubufasha bakabuhabwa. Uzasiga amateka meza abagukomokaho baziratana. Sinzi umugabo bari kwavuga ejo bundi ngo waruguru ngo yagiraga umuhana wiwe, umuhana ngo wiwe nimba umugabo wabasitandagira ngo yagiraga umuhana wiwe ngo agira urukundo muri we, ngo umuntu wese uje muri wa muhana yaba akuzi yaba atakuzi ukabasuhuza ni ukuguha akadete k'amata bakakwakira. Wagera kure akavuga ati yewe naciye mu muhana wo kwa runaka, uriya mugabo si umuntu ku mutima mwiza, ni imfura iri aho ngaho igenda. Ariko wowe tuza tubana abawe twihishe tuvuge ngo dore abo kwa runaka. Wewe utaraje hanze bivanye n'ubagito bwawe n'ubuzayifu bwawe n'ubugoryi bwawe, reka ngusabe kino kintu. Unduta ndamwubashe, uwo nduta simusuzuguye. Iyubahe, wiyubahe. Numara kwiyubaha wigengesere. Yes, turabanyentege nke kandi turabanyabyaha. Nimba ari abadive ni abakibaza batizwa ngo karindwi ku munsi, ngo akakureba ngo barayacumuye bakamubatize ibintu ngibyo. Iyubahe. Hano hanze hari abana bameze gutya bavuze ngo bazotungwa n'ubupfu bw'abagabo cyangwa se ubugoryi bw'abagore. Ubwira kinakama birabatunze. Rero bakunzi banje, iyi nkuru sinzongera kuyivugaho, ndayirangije. N'ubwa mbere n'ubwa nyuma nyivuzeho, sinzongera kuyivugaho. Ibi ngibi dore ko twaje no gusanga ari ibintu bihera mu miryango. Ni karande z'imiryango, ni karande z'ibisekuruza. Hari umuntu uzi ukora ikintu bakavuga ngo aha ngo yari yaratinze, ngo uzi sekuru, ngo uzi nyirakuru, ngo yari yaratinze. Ariko hakaba n'undi muntu ukora ikintu tukavuga ngo byagenze gute, niki cyakubayeho, byakugendekeye gute, ukama wikanga ugahwera. Ariko hakaba n'undi ukora ibintu famiye yawe ntiyikange. Ejo bundi hari umuyobozi twaganiriye muri aba ngaba b'amasiberi kandi ati bino bintu by'aba bagabo bari gukomeza kwiyandarika hano hanze muri kubivuga hiki. Ati biriya noneho twabirekeye imiryango yabo bazagenda badiringe n'imiryango yabo. Naho twebwe abasaje, abakuru b'imirara, abasiberika twabonye kubyinjira byose duteza ikibazo. Arakora kiriya sobukwe, ni sokuru, ni manyana yawe, ni pasiteri wawe. Twabihariye imiryango. Ndabirangije mbivuyeho. Ariko ibiri hano hanze mwabashumba mwe, mwababyeyi mwe, mwirinde. Mwarahagurukiwe. Dore abashakishwa ico bujuje, reka nkivuge kino. Abashakishwa dore ibyo bujuje. Kuba ufite inshingano muri sosiyete uzwi, uri ku mwanya wa mbere mu guhigwa. Icya kabiri, kuba ufite amafaranga ashobora gutunga ingo zirenze 2, uri ku mwanya waka. Ariko abanyamurenga azagira ati umwanya waka mu guhigwa. Kuba uzwi muri sosiyete, ufite ico uhagarariye, uzwi, ufite kanisa, ufite ico uhagarariye, uzwi, kurahigwa. Wirinde bano bagore, wirinde bano bahungu bari kuguhiga. Kuba ufite amafaranga, utunze urugo rwawe neza, washobora no gutungana n'urw'abandi, bari kuguhiga. Wirinde. Bino bintu nta bugambanyi bubamo, bino bintu nta kugambanirwa kubamo, bino bintu nta bibamo. Barayigutega ukamutunga wabzanga akahita hanze. Nta bugambanyi bubamo, ntabwo. Mu gihe utiyubashe rero, jewe umunyendondo sinzo kubaha. Mbivuze nkanje kandi ndabizi ko umuntu ashaka cyane benshi. Hari ubona video y'umuntu ukuri akababara undi akishima. Rero bababaye ntabwo tuzaje muri sadi yiwe ngo aravuze ngo mwiha tuzatuba ko tubyumva.
ntabwo bidushimishije, ntabwo tuba twishimye, ariko kubera iki mutiyubaha. Iyo ni maono yangu, kwari kubaburira no kubagaya cyane ku rwego rwo hejuru. Umusaza ufite abuzukuru, umusaza ufite abakwe, umusaza washingiye, yewe niyo utaranashingira gusa ugapfa kuba ufite imyaka 20 kuzamura, bino bintu byawe, ubwambara bwawe ni prive yawe. Undi ayibonye wese arababara, hari n'uwishima. Rero ntimukaza mugira ikibazo ntikaza kigaragara ngo muvuge ngo n'ababandi bafite za famille. Ngerageje kuvugana discipline, ngerageje kutinjirira imiryango, ngerageje kutagira uwo nkomeretsa, bivuze nkanje ntawe mbangamiye, ariko kubera amatwi mabi ya bamwe ukukera babangamiwe. Inshuti yanje bo turabizi ko harabagiye uhamagara ngo bareke kuvuga kuri iyi nkuru, barakumvira barabireka bivanye nuko mubanye. Jewe sinanga ubushuti bwawe n'abandi, nanje mfite ko mbanye n'undi muntu ushobora batewe nakoze ikosa, none reka abandi bancuruze we tubivuge, akabyumva bivanye nuko tubanye. Kandi ntabwira abanzi bose, ntanugira abakunzi bose. No muri zanka habamo, no muri za nyange habamo ikiyaga imisega niki. Rero birababaje kandi biteye agahinda, ni ikintu kibabaje cyane. Gusa njewe ku ruhande rwanje bimwe bizabe sinikange, bimwe bikaba sinikange, ibindi bikaba nkikanga, ariko nta gishasha kirimo, nta cankanze kirimo. Wowe ufite ifaranga uzwi, nawe umuntu ufite titre ikomeye, bari kuguhiga wirinde. Uzabona agahungu kigira akana keza, ubone umukobwa yigira umwana mwiza, ariko ubwenge ni bwiza. Turabakunda cyane bwoko bwacu, mukomeze mwihangane bino bihe turimo, mukomeze musengere bino bihe turimo. Kristo akomeza abarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Amahoro umutima n'amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.